Re ke boele ke o leboethu le momamedi dumela. Sepolesa sa Gauteng se re se atleile o tlisa maemo tlasa taolo Soweto ka mora lethathamo la utsuwa ha thepa mabenkeleng a melata. Sena e sale se etsahala ho tloha ka Mantaha bekeng ena. Le ha o le jwalo, mokomishenara wa sepolesa sa Gauteng Molefthenente Mogenerale Lesetja Mothiba o dumetse hore sepolesa se teana le mathata ho fokotsa bonokwane bona ka ha a manga mabenkele ana a ka hare ho dibaka tsa bodulo ha a manga a hilwe dibakeng tsa baipehi. Mothiba o ne a setlela seboka sa baqolotsi ba ditabapuo ntlokgolong ya sepolesa sa Gauteng e Parktown Johannesburg. Tlaleo ka Horisani Sithole. And more reinforcement is going to be sent to Soweto. Mothiba says he's confident that the situation is under control and it has been stabilized. He has urged members of the community not to take the law into their own hands. So far, 68 people have been arrested and 7 unlicensed firearms have been recovered from 8 foreign nationals. For SABC News, I'm Horisani Sithole in Johannesburg. Ho sale jalo nyewe kgahlano le melata e meraro e tshwerweng nakong ya merusu Soweto e buseditswe morao fihlella bekeng e tlang lekgotleng la Mastrata wa Protea Soweto. Sinosi Yusuf wa Somalia o tobane le qoso ya polao. Melata e meng e mmedi e tshwaretswe ho ba le dibetsa. Ditaba di sale jwalo, sepolesa se qheletse ka thoko taba ya hore tshenyo e bakilweng mabenkeleng ao e leng a melata Soweto e susumeditswe ke lehloyo la melata. Merusu ena e bakilwe ke uthungwa ha motjha wa Soweto ke monga lebenkele eo e le moahi wa Somalia, Snake Park. O so sentswe mabenkele a feta 80 a melata, mme o tshwerwe batho ba 70. Mokomishenara wa sepolesa sa Gauteng Lesetja Mothiba o re ba rometse mapolesa a mangatlatsetso Snake Park. There is a group of people here that are looting. The police go and they deal with the situation. While they are busy dealing with that, there is another situation of looting. Of particular importance is that except the first situation where the shop owner killed that boy, it was not something that we can say that the shop was being. Basebeletsi ba nakwana ba feta 200 ba lenaneo le atolositsweng la mesebetsi ya setjhaba EPWP ka bokgutshwanyane ba putetse dikantorong tsa lefapha la mesebetsi ya setjhaba la Northwest Mahikeng. Mmweli wa basebetsi ba ipilaetsang loeto Moletsane o re ke ka makgetlo ba leka ho hlahlela ditseko tsa bona le lefapha empa ba hloleha. Ba ntse ba thentetsa ba bina dipina tsa tokoloho ka ntle ho dikantoro mme ba ipiletsa hore hlooho ya lefapha e lelekwe. Moletsane o re basebetsi ba tshongwa ke bobodu le tsamaiso e fosahetseng ho latela metjha eo ba neng ba hirwa ka yona. Tse ding tsa ditseko tsa bona di kenyelletsa ho fediswa ha dikontraka tsa bona tseo ba tshepisitsweng hore di tla eketswa. Mokganni wa tekesi wa Qwaqwa ya dilemo di 39 o disitswe ka thata ke sepolesa sepetlele ka mora hore a leke ho ipolaya. Ho tlalewa hore mokganni eo wa tekesi o lekile ho ipolaya ka mora hore a bete mopalami. Mmweli wa sepolesa Mmako Mophiring wa hlalosa. Monka koloi hambe na sala le monka taxi mona mo utlwahalang hore monnena wa kgannang taxi ya ka wa dilemo tse 30 motsomo ile a theoha ka pele ka mana le ka teng e le hore o ya setlo se ka mora mo mme mana di teng ya ka wa dilemo tse 45 be le hore ke mo mamobe. Ha re lekola ntlha e bileng ka sehlong ditabeng tsena tsa hora ya boraro, sepolesa sa Gauteng se re se atleile ho tlisa maemo tlasa taolo Soweto ka mora lethathamo la utsuwa ha thepa mabenkeleng a melata. Sena e sale se etsahala ho tloha ka Mantaha bekeng ena. Ditaba tsena tsa hora ya boraro di fella mona, tse latelang tsena ke tsa hora ya 4. Re a kubeletsa.